tubahaye ikaze aha ni kuri MGN7 twongeye kubasuhuza amahoro y'Imana bane namwe. Turizera rwose nta gushidikanya ko bagize amahirwe yo kwinjira muri uyu mwaka wa 2025 bawutangiye neza. Dufite icyizere yuko ibitaragenze neza umwaka ushize aya ari amahirwe yo kugira ngo bigende neza binoge kurushaho. Leta zitandukanye z'isi zirakora uko zishoboye kugira ngo zishyire ku murongo ibitaragenze neza, zihereze umurongo kandi ibishya byaremwe kugira ngo nabyo bibashe gufata icyerekezo bizagende nk'uko babyiteze. Ibigo byikorera ndetse n'imiryango mpuzamahanga nayo irakora uko ishoboye kugira ngo ingamba nshya yagiye ifata zo gushyira mu bikorwa muri uyu mwaka wa 2025 zizakurikizwe kandi zizagende nk'uko babyifuza. Ariko kandi nubwo bimeze bityo, hari benshi cyane bari mu gahinda k'ibyagiye bibaho bikabera imiryango yabo, ibihugu byabo, abo bakunda ndetse n'abaturanyi babo. Uko byagenda kose ntabwo ari ibintu byiza. Hari ibihugu bitandukanye bitewe n'uko intambara zagiye ziba hirya no hino ku isi, hakaba ibyorezo, hakaba ibiza bitandukanye. Ibyo byose bikaba bitera ibi bihugu bitandukanye kuba muri aka kanya tuvugana birimo guharanira gusana ibyangijwe. Aka ni agahinda gakomeye cyane ku isi, kandi hagiye haboneka za kudeta muri leta zitandukanye hirya no hino ku isi. Habayeho gukuraho ubutegetsi hakimikwa n'ubundi, habayeho kandi gufata bugwate imiryango itandukanye hirya no hino ku isi kubw'impamvu imwe cyangwa se indi. Bahaye ikaze tuganire ku bitandukanye byagiye bibera muri uyu mwaka wa 2024 turangije. Aha ni kuri MGN7 muri kumwe nanje Lucky Cyprien. Turabashimiye kandi ko mudahwema kudukurikirana. Bahaye ikaze munyemereye ikiganiro cyacu tugihere hirya y'amazi magari. Ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa mbere 2024 habaye umushyitsi mwinshi watigitishije Ubuyapani, byibura abantu barenga 280 barapfuye. Ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2024 habaye gukoranaho kw'indege ku kibuga cya Haneda Airport, aho n'ubundi ni mu Buyapani, ziraturika hapfa abantu 5 kandi 18 barakomereka. Gusa kandi harokotse abagenzi 380 bari muri izo ndege zombi. Iyo ni inkuru nziza rwose kandi ni gakeya biba. Yewe ntitwibagiwe ku ntambara y'Uburusiya na Ukraine yatangiye mu 2022 muri uyu mwaka, by'umwihariko yahitanye abantu babarirwa mu 12,340. Iyo ni imibare yatangajwe hagati y'ibihugu byombi. Mu kwezi kwa karindwi ku itariki ya 21 na 22 habaye inkangi ikomeye cyane mu gihugu cya Ethiopia, mu ntara ya Gofa, Kensho, Shacha na Godzi. Byibura abagera muri 250 bahasiga ubuzima, abandi benshi barakomereka. Ku itariki 30 z'ukwa karindwi 2024 Wayanada, kimwe mu byaro byo mu Buhinde, cyafashwe n'inkubiri y'umuyaga ihitana abantu basaga 254 bose, ndetse n'ibikorwa remezo birangirika. Ku itariki ya 31 z'ukwezi kwa karindwi uwamenyekanye nka Ismail Haniyeh, wari umunyepolitiki uhagarariye ibikorwa bya politike mu mutwe wa Hamas ukorera mu kwaha kwa Iran, akaba yarabaye na minisitiri w'intebe wa Palestinian National Authority, yiciwe muri Iran ubwo yari yitabiriye ibikorwa by'irahira rya perezida mushya wa Iran, aho perezida wa Iran Ibrahim Raisi guye mu ihanuka ry'indege ryabaye ku wa 11 z'ukwezi kwa gatanu. Ubwo bisobanura yuko na perezida wa Iran yapfuye muri uyu mwaka wa 2024. Ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa munani indege yavuye Pasilinasi Airlines flight 2283. Iyo ni indege y'igihugu cya Brazil yafashwe n'inkongi y'umuriro. Ako kanya abagera kuri 62 bahita bapfa. Ku itariki 25 z'ukwezi kwa 12, aho ni kuri Noheli, mu gihe abandi bose bari bataramye bizihiza iminsi mikuru hirya no hino ku isi, bishimiye yuko umwaka bawurangije neza, indege ya Azerbaijan flight 8243 yarasiwe muri Kazakhstan, aho bikekwa ko yarashwe n'intasi z'Uburusiya zikeka ko yari irengereye
igiye kuvogera amatwara y'Uburusiya. Iri raswa ryahitanye abantu 38 muri 67 bari bayirimo. Abo ngabo nabo ubwo bapfuye muri 2024 birumvikana. Mu kwezi kwa 12 kandi umwaka urimo gushira, indege ya Korea y'Amajyepfo yitwa Jeju Airline Flight yarahiye izize kugonga inyoni. Ihubuka butosho ako kanya abantu 179 bahita bapfa, gusa abantu 2 bararokoka. Ni agatangaza. Ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 dusubiye inyuma gato, umwaka w'ibihumbi 2024, ikiza cy'umuyaga mubi cyane wiswe Hurricane Helen kibasiye Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta za Florida, Georgia, North Carolina, South Carolina, Virginia na Tennessee. Abagera kuri 235 bahasiga ubuzima, ndetse habaruwe n'imitungo ifite agaciro ka miliyari 124 z'amadolari y'Amerika zangiritse muri uwo muyaga. Mu kwa 12 2024, umuyaga uzwi nka Cyclone Chido wibasiye igihugu cya Mozambique, aho ni hano muri Afurika y'iwacu. Zibura abagera kuri 92 barapfa, abasaga ibihumbi 622 barakomereka. Dusubira inyuma gatoya, tukiri kandi kuri ibi bintu byagiye bibera hirya no hino ku isi. Munyemerere ngaruke ku ntambara. Nyuma y'imyaka irenga 2, igitero cy'Uburusiya cibasiye Ukraine ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 8. Umutwe w'igisirikare cy'ingabo zisaga igihumbi za Ukraine uzwi nka AFU cyangwa se Armed Forces of Ukraine wagabye igitero ku butaka bw'Uburusiya mu ntara ya Kursk. Igitero leta ya Moscow yatangaje ko ari igitero cy'iterabwoba. Ku itariki ya 17 z'ukwezi kwa 11, Joseph Robinette Biden Jr. yahaye uruhushya leta ya Ukraine rwo gukoresha misile zirasa mu ntera ya kure zizwi nka ATACMS. Ndetse ni muri uyu mwaka kandi n'ibindi bihugu bishyigikiye Ukraine nk'Ubwongereza n'Ubufaransa bwakuyeho amategeko yabuzaga Ukraine gukoresha intwaro zirasa kure za Storm Shadows, cyane ko zizengereje igihugu cy'Uburusiya. Ku itariki 21 z'ukwezi kwa 11, Uburusiya mu guhora gukomeye bwagaragaje ubuhangange bwabwo bunakoresha intwaro za Intercontinental Ballistic Missile uzwi nka ICBM zizwi nka Oreshnik. Intwaro ibihugu bikomeye cyane ku isi bitandukanye bwemeje yuko ari imwe mu ntwaro kirimbuzi, ariko Uburusiya burabihakana, buvuga ko icyakora iyi ntwaro Oreshnik ifite ubushobozi bwo kwikorera intwaro kirimbuzi, ariko kandi yuko atari intwaro kirimbuzi. Tugarutse muri Amerika, ku itariki ya 5 z'ukwezi kwa 11, muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye amatora ku nshuro ya 47, aho bahataniraga kuyobora iki gihugu cy'igihangange bakomeye 2 barimo Madamu Kamala Harris na Bwana Donald Trump. Harris usanzwe ari vice perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Trump wari perezida wa cyuigi. Amatora yarangiye Bwana Donald Trump atsinze Madamu Kamala Harris n'amajwi 312 kuri 226. Bitunguranye cyane, Trump akababaye perezida ku nshuro ya 2 muri manda 2 zitandukanye zidakurikiranye. Umuhango wo kurahira ukaba uteganyijwe muri uku kwa mbere ku itariki 20 gushyika ku itariki 10 z'ukwezi kwa 12 2024. Habaruwe inzirakarengane zaguye mu ntambara yahuzaga igihugu cya Isiraheli n'umutwe wa Hamas ukorera muri Palestine kuva ku itariki ya 7 z'ukwezi kwa 10 umwaka w'ibihumbi 2023, ubwo umutwe wa Hamas wagabaga igitero simusiga muri Isiraheli ukica abagera ku 1,139. Muri Isiraheli kandi 251 batwarwaho iminyago n'abandi benshi barakomeretse. Mu mwaka wa 2024 ntabwo twakwibagirwa ko nyuma y'iminsi mikeya cyane y'igitero cya Hamas muri Isiraheli, Isiraheli yatangiye kwihorera. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa 10 igaba ibitero byo ku butaka mu ntara ya Gaza. Ku itariki 27 z'ukwezi kwa 10 nyuma yaho gato, ibitero ku mugaragaro byo mu kirere, mu mazi no ku butaka byaratangiye. Ibi bitero byari bigamije intego nkuru enye.
Intego ya mbere, gukuraho burundu umutwe wa Hamas no kuwurimbura. Intego ya kabiri, kugaruza imbohe zafashwe bugwate na Hamas. Intego ya gatatu, kwizera ko Gaza itazongera kuba ikibazo cyangwa se kubangamira umutekano wa Isiraheli. Intego ya kane, kwari ukugarura abameneshejwe bo mu majyaruguru ya Isiraheli. Muri ibi bitero kuva byatangira, Abanyepalestina bo muri Gaza basaga 35,000 barishwe, barimo abana 7,800, abagore 4,900 ndetse n'abandi baburiwe irengero barenga 10,000. Bikaba bikekwa ko nabo bashobora kuba barapfuye bakaburira mu nyubako zaraswagaho urufaya rw'amabombe zigasenywa muri Gaza. Ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10, Yahya Sinwar, igihangange, umuyobozi mukuru wa Hamas wasimbuye Ismail Haniyeh, umucurabwenge w'igitero cya Hamas mu Isiraheli cyo kuwa 7 z'ukwezi kwa 10, yarishwe apfira mu bitero bya Isiraheli bikomeye cyane. Ayo ni amakuru yatangajwe na Israel Air Force IAF. Ibyo muri Gaza ni birebire, reka tube tubirekeye aha, dukomereze icyegeranyo cyacu kandi mu kandi gace n'ubundi Isiraheli yibasiye. Mu gitondo cyo kuwa 27 z'ukwezi kwa 9, nyuma gato yo kugabwaho ibitero na Hamas kuri Isiraheli gatangira kwihorera. Umutwe w'abarwanyi wa Hezbollah watangiye gufasha Hamas ugaba ibitero bikomeye kuri Isiraheli, uvuga yuko uri gushyigikira ubumwe bwabo ndetse n'ubudaheranwa. Isiraheli yagabye igitero gikomeye cyane cy'indege ku cyicaro gikuru cya Hezbollah. Ibi bitero byapfiriyemo wari uyihagarariye, Hassan Nasrallah, waje gusimburwa na Naim Qassem. Igisirikare cya Isiraheli cyishe n'abandi benshi cyane bayoboraga uyu mutwe wa Hezbollah, bawuca intege rwose barawuvunaguza. Kuva umunsi ibi bitero byatangiriyeho muri Libani, habaruwe abasaga 700 bishwe, abagera ku 5,000 barakomeretse, n'abandi ibihumbi byinshi cyane bakurwa mu byabo barahunga. Nyuma y'imyaka 53 umuryango mugari wa Bashar al-Assad uyoboye igihugu cya Syria, mu gitondo cyo ku cyumweru ku itariki ya 8 z'ukwa 12 mwaka wa 2024, abarwanyi b'umutwe w'inyeshyamba zikomoka muri Syria zitwa Hayat Tahrir al-Sham zakubise inshuro Bashar ziramuhobagiza, ava mu gihugu cye arahunga. Ubu Assad arabarizwa ku butaka bw'Uburusiya, yatabawe na Putin. Ayo namwe mu makuru asoza uyu mwaka yabereye mu mahanga. Nahangaha dusoreje ikiganiro cyacu. Ibiganiro byacu nakagaruka. Imana ibahe umugisha. Bye.